Dahai 89 Media. Le marché aux légumes et l'architecture ici c'est nouveau puisque là on a les arcades devant comme ça et derrière ça continue jusqu'à la mosquée bleue. أبلع كنا كرينا Ok, maintenant. أو سلازس بجبر بتا سيناغوغ لجرنا ناب مسكين يخرس ناب أوكي As you like. أوكي ليش كربايا بزي أجلجرنا ناب زاك مسبارت أوكي. Et là on va aller visiter un bâtiment qui est très spécial au centre d'Asmara. On passe tous les jours devant et on remarque pas. Donc on va aller le regarder. أوكي أوكي أوكي. Allez. سهل تزيا عشات ميتن بانو حمشات سريحة سلزي أبي ترانزدورو ناي إسرائيلوي وكان جوب جويش كوميونيتي كابو حمشة ميتي نيرومي بحال مالتي سلزي زي كاب إليان كاب يوروب كاب يعرب حجرات كاب يمن مسو جويش أب أسمر يوم نتديرهم سلزي سيناغوغ شو تسرحت يا مالي سلزي أنت بيفوليس جبرنا اسمراسي كل عينت مشالو ناي سيناغوغ ناي موسكالو تشيرشالو كاتدرال لالو سلزيس مالتي ريليجيوس سيتي كرنوال. Alors ici devant la synagogue ce bâtiment il a été construit en 1905 et dans ces années-là il y avait environ 500 juifs qui vivaient ici à Asmara. Et tous venaient en fait des pays arabes, d'Europe, d'Italie, enfin, d'endroits assez multiples. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont construit un lieu de prière qui représente un peu leur religion, cette synagogue. Donc qu'est-ce que ça montre tout ça? Ça montre que Asmara, c'est une ville multiculturelle, multireligieuse. On a vu la cathédrale qui est une cathédrale pour les catholiques, on a vu, on ira voir pour les orthodoxes, là on va voir les protestants, mosquées, il y a les protestants, etc. Donc en fait, c'est une ville ouverte qui accueille tout le monde. Ok, great. Ok. Donc vous pouvez regarder en passant. زيجي بقولوا بقى زي دقابي زي كاب حدا امني تارص كسوينو جرانايت هو جزي ولاتي زي ودا هو جا كفيستيبل باكيت سرحالو سلازي زنصا مالتي انوي حدا فول كاركتر ازي تي دوم ان شاء الله ازي دوم كان بستناي لشمو مستناي مسجد اكسس حدا اون ذا سيم اكسس يوم زلو سلازي تحت ازي بيزمنت كا مزحلو اوريدي ازي بمولو زنبره ناي سغابليو ناي زن فروتاتات بليو اوريدي نيرو مالي مخزن اندر جراوند كم زلو مالتي يا Vous entendez derrière? Vous entendez derrière pour qu'on puisse sortir vite. Ici on est, tout à l'heure je vous ai dit, on était au marché des poissons là-bas, on n'a pas pu rentrer parce que ça c'est pas mal, ça sent le poisson. Ici c'est le marché aux légumes et ici la particularité de ce bâtiment c'est que l'architecte il a vécu longtemps en Libye donc il y a ces influences arabes.
Vous voyez là le dôme, vous voyez les colonnes et tout ça. Et ce dôme-là, il est dans l'axe de la mosquée. Quand on va sortir, on va voir. Ça sera vraiment dans l'axe de la mosquée. Et en dessous, il y a tout ce qui est stockage et c'est frais en fait. On amène en gros de toutes les productions, on stocke en bas et d'ici que ça parte dans les magasins, etc. Ok. À chaque fois, si vous avez des questions, bah... Ok. أمت تعذبا هابتم بتفطرو عادوها يزربا بعلت عبيت خانع عبيت تابا تشعت بكيرات تباعي كذبا زور مخاجرك أمت تعذبا هابتم بتفطرو عادوها يزربا بعلت عبيت خانع عبيت تابا تشعت بكيرات تباعي كذبا قراري كبسا فلفل سلمنا سعبور سعدي جرادي نوينا بحر شاز نبر حارسي حزبنا فقريات مكر لم يمرتنا سنحيت ما كلا عير ميتك تنبرع جردين إلى برئيد ما كلا سؤرتولا وكبت كرنا باركات سقرلا مسابب قنفلهم سلائين عزت وحتلا زور مهاجركا تمت تعذبا هابتم بتفطرو عادوها يزربا بعلت عبيت خانع عبيت تابع تشعت بغيرات قراسي حزبا نتمت ندبوبك قوبو أمباسيرا لملم عمي قمريت قولا قلني على جرادين وعيني قولا قل هزمو سيقوح لملم مريت جازا وتخدمو قولا قل سلما لقوش واسرين مرب من لا يزعدي دم بلاش قحين بتفطرو هبطان عادي يكون مرار حرسي خاقرنا رتا حراي ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ምስልምና ኤርትራ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ናይ ሃይማኖት ምስልምና ዝተቀበለት ሃገር እያ ካብ ዋላ ባጽ ምስከርኩም ክትሪኦም ሰሓባ ሞስክ ኣሎ ማለት ካብቶም ቀዳሞት መስጊድ ኣብ አፍሪካ ፍለጥ ማለት ስለዚ ኣብ ስመራውን እዚያ ታዝጠንተወት መስጊድ እያ ቅድሚዛ ንሪያ ዘለና መስጊድ ሓንቲ ንእሽተይ መስጊድ ነራ ማለት ስለዚ ንሳ ፈሪሳ ብዛ حداش بزعباي مسكت سريع مارس لازم أبتكزيتي تناي مسلمنا عمنت دابزروس مسو سعنيشتو سلز دبرت سلزي بعبي زي عفش عتميتن ثلاثة شعاتن سكاب ثلاثة شعاتن سريعة. Alors ici, ce qu'il faut comprendre en fait, l'Érythrée au niveau historique, au point de vue religieux, c'est l'un des premiers pays qui a reçu, c'est-à-dire qui a accepté les musulmans sur sa terre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un pays multi-religieux. Il n'y a pas une seule religion, il y a multi-religions. Yeah. Et au départ, quand on ira à Massawa, on verra la première mosquée construite, je pense, au monde. Hein. Yes, no, in Africa. En Afrique en tout cas. Et El Sahaba, c'est son nom. On ira la visiter. Et à Asmara, ici à la place, il y avait une petite mosquée en fait. Et après, vu que les musulmans ils venaient de plus en plus nombreux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit en 1937 cette mosquée plus grande. ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ኣርክቴክቸራል ኣቃውማ ተሪናዮ ሞር ኦፍ ኣብ ህንፃ እዚ ናይ ሞሪሽ ኣርክቴክቸር
ምስ ኢታሊያን አርኪቴክቸር ሚክስ ዘለዋ ቲ አርኬድድ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ስፔሻሊ ኻት ዶም ኣዝዩ ብሉ ዝኾነ ፔንት ኣሎ ፍላይ ቲ ዶም የስ ብጣዕሚ ኮንክሪት ስትራክቸር ኮይኑ ግሌዚንግ ኣሎ ማለት እዩ ሞሪሽ ሞሮፍ በተርኪሽ ስታይል የተጸገም ማለት እዩ Alors ici en fait l'architecture c'est plus l'influence arabe donc turque qu'on voit ici donc il y a ce mélange d'arcades, de dômes. Si vous vous intéressez à l'histoire de l'architecture, de l'histoire de l'art, etc., dans l'évolution de l'architecture, ça se marie aussi avec la religion. C'est-à-dire qu'il y avait les bâtiments, après il y a eu les bâtiments religieux, et on a fait un espèce d'assemblage pour faire les bâtiments religieux. Donc là, c'est les arcades, les dômes, et puis le dôme qui est là, qui est parallèle à l'autre, à l'intérieur, il y a une fresque. Une fresque of Turkish. C'est de la peinture, c'est plutôt un style turc. Enfin, c'était pas des Turcs, c'était plus des... Turkish. Là, ouais. C'était pas tout à fait... Yeah. ካደብ በተወሳኺ ስለዚ እዚ መስጊድ ሓደ ፍሉይ ዘብሎኻ ኣብ ቅድሚኻ ከፋ ዝኾነ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ፐብሊክ ክሰሎ ኣብ ግዜ ሮመዳን ይኹን ኣብ ገለ ግዜ ጸሎ ዝገብርሉ ማለት እዚ ካላይ ሓንቲ ፍሉይ ዝገብለኻ ኣብዚያ ናይ ድሮ ዘይ ሪሙቭ ዘይኮነ ናይ ፋሺስት ሲምቦል ኦልሬዲ ኣብቲ ስኩዌርስ ኣለዋ ዘንፋስ ኦኬ ቴን ትሪኦ ዘለኹም ኦልሬዲ ሙለን እዛን ኣብታ ስኩዌርስ በስላ ዘለዋ ta nay face nay symbole of amakhel allo ማለት ያ Alors cette place là en fait cette mosquée contient aussi cette grande place devant et cette place qui est là elle est comment dire elle sert pendant le Ramadan les fêtes religieuses à rassembler les musulmans ici à fêter cette grande fête religieuse et quelque chose qui est particulier c'est que si vous regardez après quand vous allez vous lever il y a un carré au milieu et à l'intérieur, il y a des symboles fascistes. ça. Dark trio. Kalenta is the መስጊድ አካዳይ በሙሉ እዚ ላይብረሪ ሎ በጣም ናይ ሙስሊም ሪሊጂየስ ሪች ዝኾነ ላይብረሪ ሎ በዚያኻ መማሃር ማለት እዚ ሆል ኮምፕሌክስ Alors, cette mosquée, c'est pas seulement un lieu de prière, il y a une grande bibliothèque religieuse là qui contient des grands livres qui parlent de la religion. Et de l'autre côté, vous voyez ce grand bâtiment, c'est le bâtiment des études en fait. Donc on célèbre la prière, on étudie et il y a des places réservées pour ça. ተወሳኺ ሓንቲ ሓበሬታ ክበኩም ዝደሊ መጀመርያ ቶም አርኪቴክት ፕላነርስ ነዚ መስጊድ ካስቡ ከለዉ ዘን ክልተ ትሪኦም ዘለዎም መገዲ ዘን ክልተ ዶም ሌፍት ኤንድ ራይት ዘለዋ ቅድሚ ምዕፃወን ኦልሬዲ ምስ መደብ ምስ ድሕሪ ዘሎ ኣዳጋ ሓራጅ መራኸቢ ናይ ኣጋር መገዲ እዮም ሓሲቦም ከምዚ ፔዴስትሪያን ድሓር እቲ መስጊድ ስለ ፀበ ተዓፅዩ ኣብ 1940s ማለት ቅድሚኡ ግን ብሙሉ እዚ ክልቲኡ ካፋት ነይሩ እዚ ሳውዘርን ፓርት ምስ ኖርዘርን ፓርት የራኽቦ ነይሩ እቲ ዘ ሆል ግራንድ አይዲያስ Alors ici aussi de ce côté sud, yes, to the north. Et de l'autre côté, on va arriver à la place. Donc en fait, les gens, ils n'avaient pas besoin de faire le tour, ils traversaient dans les arcades et ils arrivaient de l'autre côté. Mais vu qu'après, il n'y avait plus assez de place dans la mosquée pour tous les musulmans, ils les ont fermés pour agrandir la mosquée. Yeah. ስለዚህ ዚያት ኦኬ እዚህ መስል Non, c'était dans les années 600. Aslam Suni, c'était Ottoman Empire de Medium. Non. Quel mieux que du Medium. L'an 600. أبشر شيء شاوعي سنترس جلجت أميم مشهور يوم بعد. C'est très ancien. Okay. Too much technical use. Okay. Nab Damariam. On va aller dans Damariam.
مخاجرك أمت تعذبا هابتان بتفطرو عاد وحا يزربا بعلت عبيت خانع عبيت تابا تشعت بخيرات تباعي كذبا زورا مخاجرك أمت تعذبا هابتان بتفطرو عاد وحا يزربا بعلت عبيت خانع عبيت تابا تشعت بخيرات تباعي كذبا قراري كبسا ቦታ ኣዝዩ ታሪኻዊ ቦታ እዩ ኣስመራ ከም ከተማ ቅድሚ ጥልያን ምምፅኦም ኣብ 11 12 centuries already ኣብዚ አድታት ነይረ Alors là on est sur un lieu historique par rapport à cette ville qu'on appelle Asmara. Ici en fait avant l'arrivée des Italiens et tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'on a vu, ici là il y avait 4 villages ici. ኖ እዛ ገዛ ኣስመአ ገዛ ስርንስ ኣርባዕ ኣስመራ ዝብል ዘሎ መፅን ዘለዋ ተን ኣርባዕተ ዓድታት ሰላማዊ ህይወት ኣይነበረንን እንታይ ነይሩ ከብቶም ዝዘርፍዎም ደቆም ወሲዶም እንታይ ዝባል ጥሪቶም ዝወስዱ ንባርነት ዝሸጡ ገለ ዓይነት ፀገማት ስለ ዝነበሮም ስለዚ ንዚ ዝነበረና ሽግር بحبار كنا كنفتح لنا إلين سلزي دكانستيو أخيبا تسويهم مالتي سلزي موتاي تن أخيبا زجور موتا مالتي سلزي كنسمر لنا تن 4 عدد صفة فاعلنا ناي حوار صلاينا كنبكس سلزي نخل سلزي كلها تتألفنا بحبار كنا كنبكت على إلين أبزي نيرو تأخيبا. Alors, en fait, l'histoire de cette ville commence ici. Les 4 villages qui vivaient là subissaient, on va dire, des attaques, des violences de la part de l'extérieur. Donc on venait chercher leurs bêtes, on prenait leurs enfants, voilà. Il y avait beaucoup de problèmes, on va dire, dans ce sens-là. Et les 4 villages qui étaient ici, surtout les femmes, ça c'est important, surtout pour l'Érythrée, à quel point l'histoire de la femme est très importante. Les femmes ont décidé, elles ont dit non, mais on va jamais réussir en fait à combattre l'ennemi à chaque fois individuellement. Ce qu'il faudrait faire, c'est s'unir. Donc, Asmara, ça veut dire, elles se sont unies. Le nom, d'accord? Asmara, Samiran Malet. Les 4, elles se sont unies. Yes. ስለዚህ ተን 4 ዓድታት ሰቢረን 4 ኣስመራ ተባሂለን ጥልያን ተን 4 ገዲፉት ኣስመራ ትብል ጥራይ ታሽም ወሲድዋ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣ ኣዝያ ታሪኻዊ ቦታ እዩ ካላይ ካኻ ብዓብዩ እዚ ቅድስተ ማርያም ቤተክርስትያን ካብቶም ጥንታዊ ቤተክርስትያን ዝነበረ ዋላ ዛ ሕጂ ሰሪሓትላ ዘላ ቦታ ኣብ መወዳእታ ሽዑ እንታይ ነይሩ ህድሞ ነይሩ ትህድሞ ፈሪሱ ኣብ መወዳእታ ብዚ ሕጂ ተሰሪሑ ማለት ስለዚ ምናልባሽ ቅድሚና ኣብቲ ዓብይ ቤተክርስትያን መኻና እዛ ሕጂ እዛ ደገ ሰላም ንብላ እዚኡ ኸ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ስነ ህንፃ ቅዲ ዘሎ ህንፃ እዩ ምክንያቱም ኣብ ኤርትራ ክልተ ዓይነት ኣሰራርሓ እዚ ማንኬድ ወይ ከዓ ናይ ርእሲ ህበይ ንብሎ ኣሰራርሓ ኣሎ ማለት ስለዚ ምናልባሽ ኣብ በዓል ኪዳነ ምሕረት ከባቢ ሰንዓፈ እንተኸይድኩም ብዚኣ ሓንቲ ንእሽቶ ኣላ ከሪእኩም ደለሎ ቁሩብ በትያ ክድዕያ ሶሪ Alors, je vais revenir en arrière. C'est compliqué, vous avez compris. Enfin, donc elles ont, on va dire, pas célébré, mais scellé l'union ici même. Donc c'est pour ça que ce lieu est très important pour la ville. Après, derrière nous, avant qu'il y ait cette grande église, Enda Mariam, il y avait un petit monument où les gens pouvaient aller prier. Et là, Medane va nous montrer parce que le style architectural, en fait, c'est des styles tellement nouveaux et uniques. Et là, il va nous expliquer et il va nous montrer quelque chose qui est complètement particulier. Il m'a parlé de singe, mais je n'ai pas très bien compris, on verra ça plus tard. Ça a été construit en 1917 dans le style Rsehebay, ça veut dire la tête de singe. Ya, ስለዚህ እንታይ ቶም ኢጣልያውያን ናይ ኤርትራ ዝነበረ ባህላዊ ኣሰራርሓ ህንፃ ኣጽኒዖም ምስቲ ናይ ዩሮፒያን አርኪቴክቸር ክልቲኡ ተዋሂዱ ተሰርሓሉ ኣብነታዊ ህንፃ ማለት እዚ Alors, ce bâtiment-là, c'est l'un des exemples en fait
de construction italienne qui a mis, qui a étudié aussi comment était l'architecture locale. Et avec l'architecture italienne, ils ont construit ce bâtiment. ስለዚህ ዘን አግዶ ትሬም ዘለኹም ናይ አግዶ ምልክት ኣብተን ኢንሻአላህ ቆበ ገለገረሞ ማለት እዩ እዚ ብዛዕባ ናይ ካለኻ ታናይ ህድሞኻ ኣብቲ ያክርያላ ማለት እዩ Alors, ce que vous voyez là, qui représente des chapeaux chinois un peu, et bah, ça c'est à l'époque Hudmo. Non, pas Agdo, Agdo. Vous voyez à quoi ça ressemblait les Agdo ou pas? Agdo, c'est des maisons circulaires. Avec la tête comme ça, avec le toit comme ça. Donc les Italiens, ils ont repris le toit des Agdo et ils ont représenté le style érythréen comme ça dans ces tours. Ok. Zabatal. Télé de sérieux. أمت تعذبا هابتن بتفطرو عادوها يزربا بعلت عبيت خانة عبيت تابا تشعت بكيرات تباعي كذبا زورا مهاجركا أمت تعذبا هابتن بتفطرو عادوها يزربا بعلت عبيت خانة عبيت تابا تشعت بكيرات تباعي كذبا زي انجيتيو زي انجيتيو ايوا بمول انجيتيو زي اسرار حزي طنطاوي أمت تعذبا هابتن بتفطرو عادوها يزربا بعلت عبيت خانة عبيت تابا تشعت بكيرات تباعي كذبا زورا مهاجركا أمت تعذبا هابتن بتفطرو عادوها يزربا بعلت عبيت خانة عبيت تابا تشعت بكيرات تباعي كذبا قراري كبسا فلفل سلمنا سعبور سعدي جرادي نوينا بحر شاز نبر حارسي حزبنا فقرياتو مكر لم لم يمرتنا سنحيت ما كلا عير ميجتك تنبرع جردين إلى برئيد ما كلا سؤرتولا وكبت كرنا باركات سقرلا مصابب قنفلهم سلاعين عزت وحتلا زورا مهاجركا أمت تعذبا هابتن بتفطرو عادوها يزربا بعلت عبيت خانة عبيت تابا تشعت بغيرات قراسي حزبا نتمت ندبوبك قوبو أمباسيرا لملم عمي قمريت قولا قلني على جرادين وعيني قولا قل حزمو سيبوح لملم مريت جزا وتخدمو قولا قل سلما لقوش واسرين مرب من لا يزعدي دم بلاش قحين بتفطرو هبطان عادي يكون مرار حرسي خاقرنا حارس ويدرر زر مو خاقر كات
تمتعذبا حبتم بتفطرو عاد وحايز ربا بعد حبيت خرانة حبيت Les briques. Merci, voilà. Chaque fois, tu vois, c'est comme ça. Ça va en... ያ Voilà. ስለዚ እዛ ህንፃ እዚኣ ከምዚ አንተው ክገልጾ ፀናሕኩ ኣብዚያ ዝነበረት ናይ ቀደም እታ ንእሽተይ ናይ ህድሞ ቤተክርስትያን ፈሪሳ እንዳ ማርያም ኢቭን እታ መቦቆላዊት ህድሞ ነይራ ድሕሪኡ ኣብ 1920 ካለ ነይራ ሰርሕዋ ማለት ንኣኻ ኣፍሪሶምካ ኣብ 1938 እዚኣ ተሰሪሓ ማለት ስለዚ እዚ ህንፃ እንተሪናዮ ብዓብዩ ብናይ ህድሞ ቅርፂ ተሰሪሑ እቲ ብዓብይቲ ቤተክርስትያን ካልኣይካ ብክልቲኡ ዘሎ ብየማነ ፀጋመ ዘሎ ደውልካ ደውልዩ ካልኣይካ ኣብ ላዕልኻ ናይ ኣግዶ ምልክት ከም ዝግበረሉ ገይሮም ማለት እዩ ስለዚ ምናልባሽ ኩልሻዕ እዛ ቤተክርስትያን ፍልይ ዘብላኻ ዋላ ኣብታ ናይ ኣዱሊስ ዘሎ ናይ ቀደም ናይ ጥንቲ ኣተሃናንፃ ናይ ቤተክርስትያናት ይኹን ኣባይቲ ይኹን ብግቡእ ተፀኒዑ ዝተገብረ ኣሰራርያ ስለዚ ኣዝያ ፍልይ ዝገብራ እቲ ኤርትራዊ ኣተሃናንፃ ህንፃ ካብ ቀደም ጀሚሩ ከም ዝነበረ ጥልያን ጥራይ ምስ መፁ ምህናፅ ከም ዘይጀመርናስ ሓደ ዓብይ ምልክት ካልኣይካ ንጥልያኑን ሓደ ፍሉይ ነስመር ኣብ ሓፂር ግዜ ንክሰርሖ ዘደረኾም ሓደ ዓብይ ረቋሒ ኤርትራውያን ዝነበሮም ናይ ምስ እምኒ ዝነበረና እምኒሲ ቆራሪስካስ ናብ ህንፃ ናይ ምስራሕ ተሞክሮ ዝነበሮ ህዝቢ ብምፅናሑ ቀልጢፎም ነዛ ኣስመራውን ንክስራሕ ሓጋዝ ዝነበረ ማለት ስለዚ ኩሉ ሻዓሲ እዚ ጥልያን ምስ መፀ ጥራይ ከም ዘይኮነ ህንፃ ዝጀመርናዮ ቅድሚኡ ናትና ኣሰራርሓ ከም ዝነበረና እዚኣ ሓደ መርኣያ ናይቲ ክስቶያ ማለት ስለዚ ብዓብዩኻ ካልእ እዚ ህንፃ ሓደ ፍሉይ ዝገብሮኻ እዚ ሕጂ ናይ ሸውዓተ ናይ ስላሴ ኮይኑ እዚ ብጣዕሚ እታ ውሪይቲ ኣርቲስት እያ ኔኒ ሳኒጉዌቲ ትበሃል ኣርቲስት እያ ብሙሉ እዚ ሞዛይክ ክሶ ጌራቶ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቶም ኣዝዩ ብሉፅ እዚ ሞዛይክ ካ ድሕሪ ዝተወሰኸ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብተን ኣዝየን ወይ ካብ ብሉፃ ወይ ካብ አውትስታንዲንግ ቢልዲንግ ለብለና ኣስመራ እዚኣ Alors, je vais juste essayer de traduire pour les... Mais je ne vais pas vous souvenir, s'il te plaît. Ok. Les enfants, si ça ne vous intéresse pas, j'arrête de traduire. Vous arrivez à comprendre qu'est-ce qu'il dit en tigrinien? Si... Ok. Non, c'est pas grave. Si vous comprenez ce qu'il dit, ça m'évite de traduire. C'est bon? Vous avez compris ce qu'il a dit? Tous? Non, pas tout traduit. Pas tout? Ok. Alors, j'explique. Dans les années 20, il y a eu en fait un agrandissement de cette église. Après, ils ont refait encore un agrandissement dans les années 1937. D'accord? Au final, c'est ça. Et on voit, ce qui est important ici de remarquer, c'est que le style architectural, c'est un style érythréen. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on ne va pas aller visiter le site d'Adulis parce qu'il fait 50 degrés, les gens tombent comme des mouches, mais ça, l'étude a été faite à Adulis, comment les bâtiments étaient construits, c'est-à-dire c'est ce style-là de construction. Et là, on voit le style de Hudmo, c'est un carré comme ça, et il y a les deux tours pour les cloches. Et sur les tours, toujours comme en bas, il y a ce qu'on appelle, c'est le chapeau qui représente Naï Abdo. Voilà, comme une coupole. Et après, ce qui est important ici de remarquer, c'est que nous, les Érythréens, quand les Italiens sont venus pour construire cette ville, et ben, ce qui les a aidés, c'est que les Érythréens ils avaient un savoir-faire au niveau de la, comment tailler les pierres. Donc on savait déjà tailler les pierres, on savait déjà construire des maisons en pierre. Donc les Italiens, quand ils sont arrivés ici, vu qu'il y avait déjà ce savoir-faire, et ben, pour construire tous les bâtiments qu'on a vus, c'était facile. Et là, on a une grande fresque qui représente en fait trois parties de gauche et à droite. Une partie centrale, c'est une artiste italienne, Neni Saniguetti. Neni Saniguetti, qui a fait cette fresque. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Sa petite fille a fait des recherches sur les travaux de sa grand-mère et elle a remarqué qu'en fait sa grand-mère était venue en Érythrée et elle n'a pas compris. Elle s'est dit mais c'est quoi ce pays, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et elle est venue voir
Et elle a été très émue parce que c'est un grand travail que sa grand-mère a laissé pour nous. Et elle était touchée par ce témoignage. كده هراي شمونت 30 ساعة تسرح هذا يا بركة علي كلا وقع على مالو إنجليز ما استوديا نو كربي إنجليز مبصوم 30 ساعة توديا أو كده أبزي أكوينكم كراي واسمرا ناي لاندمارك أبزي رايومو سلزي أبزي حبكالو كتماتات زي تراخبو تاختبا بعلا هي ومسكر زهونها ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ ክርስትና ይኹን ምስልምና ዝኹ በሰላም በምሻለው በስኒት መስጊድ አሎ ካቴድራል አሎ ሰሊቅ ኣብዚያ ተወሲድኩም ካ ኤርትራስ መግለጺ ናይ ምሻለው ናይ ሃይማኖት ምክኻል ስለዚህ በዓቢዩቲ ካቶሊክ በሙሉ ቲቲ ታኸተማሲ ናይ ሪሊጂየስ ሃርሞኒ ኤንድ እንታይ ዝበሃል ዩኒቲ አሞንጎ ምናልባሽ አብቀረባ ብዙ ጊዜ አብካሎት ከተማታት መስጊድ ቤተክርስቲያን ጣጣስ አይተረክብና ምክንያቱም ኩል ሻናይ ኮንፍሊክት አሎ ናይ ስለዚህ አብስመራ ግን መስጊድ አብዝሎ ቤተክርስቲያን አብዝሎ ካቴድራል ኤኒዌይ ኩል ኦኬ ሐሳብ አራ ስለዚህ እዚ ናይ እትባሉት ናይ ከተማ ላንድማርክ ዘሎ ህንጻታ ባላት ማራያ ናይ ኣብት ከተማ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ስኒትን ህብረትን ዘርኤካ ማለት ሃርሞኒ Alors depuis ici si vous vous retournez vous allez voir dans cette ville toutes les religions représentées depuis dans laquelle en fait on va trouver la cathédrale, on voit la cathédrale, on voit certaines mosquées, on voit aussi des mosquées par là. Dans d'autres pays, des mosquées, des cathédrales, des églises côte à côte n'existent pas parce que il y a toujours ce conflit religieux qui est présent. Alors que à Asmara en fait, c'est une ville où la religion c'est plutôt un message de paix et pas de conflit. Okay, great. Welcome. صباح هلا. رامو زنبيلا عدها هاتهم يا ستحهوي ولها ناي هوت حسنتي نعخا أمت تعذبا هابتم بتفطرو عاد وحا يزربا بعلت حبيت خانع عبيت تابا تشعت بخيرات تباعي كذبا زورا مخاقركا أمت تعذبا هابتم بتفطرو عاد وحا يزربا بعلت حبيت خانع عبيت تابا تشعت بخيرات تباعي كذبا قراري كبسا فلفل سلمنا صعب الرسعدي جيرا الدين نوينا بحر شاز نبر حارسي حزبنا في الرياتو مكر لم يمرتنا سنحيت ما كلا عير ميتك تنبرع جردين إلى برئيد ما كلا سؤر طولا وكبت كرنا باركات سقر الله مسابب قنفلهم سلائين عزت وحت الله Massawa, Asmara, vous avez déjà remarqué que depuis Asmara, quand on part vers Massawa, on descend. Donc, pour faire monter le train de niveau 0 à 2300, c'est la dénivelée, elle est quand même assez importante. Et du coup, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, de tunnels, de galeries, etc.
c'est une prouesse technique en fait au niveau de la construction pour que tout ça se passe. ምናልባት እስቲ ገለሪያታት ሁሉ ላይ መገድ ባቡር ዝነበረ ባቲ ተቆርቆሎ ኦርዲት አሰራት ማለት ካለ እዚ ፉሪዝ ገብሮኻ እተናይ እጁ ናይ ሰብስካብ አርበሮ ከይድ በመደብ ናብለት አቢ ግሩፕ ክሮቆሎ መገድ ባቡር ለቱሪዝም ከተለበስ ሰርፈሮ Alors si on est un grand groupe en fait les trains fonctionnent encore d'ici jusqu'à Arberobo. D'accord? On peut organiser et puis aller d'ici jusqu'à Arberobo en train. C'est permis. Et puis alors il y a un grand projet qui a été mis sur pied pour que les rénovations ou l'entretien des trains Asmara-Massawa se fassent et ça a été un grand chantier en fait. Donc les trains fonctionnent. ትራንስፖርት ካባስ ናብስመራ ካብስመራ ናባስ ስተይሩ አብ እንግሊዝ ለውታት አፍሪሱ ድስማት ለገደ ሸይቶ ከማህበሪታ ማለት Alors, quand les Italiens étaient là, il y avait aussi un autre moyen de transport entre Massawa et Asmara. C'était les téléphériques. Donc, c'était plutôt un transport marchandise. Et donc, ça a fonctionné jusqu'à l'arrivée des Anglais en fait. C'est les Anglais qui ont tout démantelé, qui ont vendu toute la ferraille au pays XY. Et moi j'ai un souvenir que quelqu'un de ma famille qui travaillait à Massawa recevait sa nourriture par le téléphérique. Donc la famille envoyait la nourriture là et puis ça descendait jusqu'à Massawa, à midi ils pouvaient manger. Jusqu'à quel point c'était rapide et moderne. Et c'était le plus long, il me semble. Station c'était au Godef. Ah ok, la station, la finale, et l'arrivée ou le départ c'était à Godef. زرمو هاجركا تمت تعذبا هابتم بتفطرو عاد وحا يزربا بعل تعبيت خانة عبيت تابا تشعت بكيرات تباعي كذبا زرمو هاجركا تمت تعذبا هابتم بتفطرو عاد وحا يزربا بعل تعبيت خانة عبيت تابا تشعت بكيرات تباعي كذبا هذا كابتوم فلوتات ناسمرا مللي بوتايو تاريخاو بوتايو قدمي مدبر نابز بوتا ممصو اب كبا فوروبيا ينيرو كفوروبيا اتكتما انداغفا مسبس ازي بمولو تريو زلهم ناسمرا اندستريال زون ينيرو بمولو اندستريال زينيرو سلازي تيك اند تسرحالو مخنات بمولو زن يادوك زن اجمال ገለመለ መሰሪ ነይሩ ማለት መጀመሪያ ምክንያቱም ናብ ቅድሚ ከተማ ምቶም ኣብዚ ኣሲሮሞም ናብ ከተማ ዛቱ ነይሩ ማለት ስለዚህ ቀንዲ ዕላማ እሱዩ ቲ መደበር ዝብል ሽም ካብ ዓረብ ዝተወስደ ሽም እዩ ለዚ ዲዛይን ዝገበረ ኤድዋርዶ ካቫኒeri ዝበሃል ኤድዋርዶ ካቫኒeri ዝበሃል Alors l'histoire de ce lieu en fait avant tout ce qui est commerce se passait là où on était tout à l'heure. Vu que les lieux c'était plus suffisant, ils ont transféré ici. Et ici en fait on mettait les animaux. Parce qu'avant de rentrer dans la ville, il fallait laisser les chameaux, tous les animaux qui arrivaient de loin ici. Et ça a été construit par ኤድዋርዶ ካቫኒeri ኣብ 1914
Il a construit ce lieu en 1914. Yes. ስለዚህ እንታይ ሕጂ ግን እዚ መደብር ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱም ናይ ኤርትራውያን ተባላሕትነት ብዛዕባ ናይ ሓፂን በሎ ፕላስቲክ በሎ እዚ ኩሉ ናይ እንጨይቲ ካለካ ኩሉ ንገጠራት ዝኾን ማሕረሻ ከይተረፈስ ኣብዚ ይስራሕ ማለት ስለዚ እዚ ሲ ኦልሞስት ንእሽተይ ናይ ኮቴጅ ኢንዳስትሪ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ዝስራሕ ማለት እዩ ኣብዚ Alors, on a construit en fait Medeber ici parce que c'était un peu le centre industriel. Yeah. Et aujourd'hui, ce lieu est important pour tout ce qui est recyclage. On recycle la ferraille, on recycle le bois, on recycle tout ce qui est plastique. Yeah. Et tous les outils utiles pour l'agriculture sont construits ici. ኣብዚ ስራሕ ዝነበረ ናይ ሕርሻ መሳርሒታት ኣብ ኤርትራ ጥራይ ከይኮነስ ብሙሉ ንሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ከይተረፈስ ካብዚ መጽኦም ይዕድጉ ነይሮም ማለት እዩ ቀደም À l'époque, c'est pas un marché unique que pour l'Érythrée, mais ça appartenait aussi pour l'Éthiopie, donc le nord de l'Éthiopie. ካለ ኣብዚ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ዘባ እዚ ማይበላ ሕጂ ኣብ ስመራ እንታይ ሓደ ፍሉይ ነገር ዘሎ ዘናይ ኩሉ ናይ ረሳሕ ፈሳሲ ማይ ብሙሉ ኣብ ታሕቲ ማይ ተሸፊኑ ዘሎ ስለዚህ ሓደ ካብታ አስመራ ጽሬቲ ዝገብራ ካልኦት ከተማታት እዚ ናይ ማይበላ ብምሽፋን እዩ Alors, en fait, il y a une chose qui est très importante pour la propreté de la ville. Pourquoi cette ville est propre? Tout simplement parce que en dessous, il y a plein de galeries pour les eaux usées. Donc toute la saleté passe sous la terre en fait. C'est des souterrains. زي تري زلهم ميديان زلهم بمولو ماي بلاي بمولو كاب 4 سبرا زلهم ماي بوشت اتيو بزي تري زلهم زن زلوا غزاوشتي بزي حليفو ناب معربا كفال ناي سبرا زخير مالي سلازي زي عابي ناي كانالس ناي ماي بلا بزو كم زحلف مالتي. Alors les plus grandes galeries des eaux usées en fait qui sont utilisées, ça part d'ici là, ça part en dessous, ça sort là. Et ça continue vers le nord. Voilà, ça sort vers Adusogdo. Donc c'est des grosses galeries qui sont en dessous. ስለዚህ በደበርካ አቤኖ ቴቶም ደቅባት ኤርትራውያን ዝቆመጡሉ አባላ ባሻውን ዳጋ አርቢ አሙኻና አብዚያው ቺኒ ማሐማሲን ከምዘላ ማለት እዩ Alors en fait la population érythréenne, on va dire indigène pure, vit surtout dans la région Apachaoul. Donc c'est la région, vous voyez là, la maison ronde qui est en haut. Tout ça, c'est en dessous, c'est tout le quartier qu'on appelle Apachaoul. C'est un quartier populaire. C'est un quartier habité uniquement par des Érythréens. ስለዚህ አውሽት ምሳተኹም ብዙሕ ናይ ኤርትራውያን ተባላሃትነትን ሰሮ ስራሕ ክትሪኦም ማለት ስለዚህ ውሽት ከይድኩም ጽቡቅ ጌርኩም ራእይዎ Faites très attention parce que dans la première partie du côté, il y a Berberet. Il faut bien fermer la respiration. Et vous pouvez rentrer et sortir. Moi, je vous attends là parce que... On va... أمت تعذبا هابتن بتفطرو عادوها يزربا بعلت حبيت خانع عبيت تابا تشعت بخيرات تباعي كذبا زور مخاجرك أمت تعذبا هابتن بتفطرو عادوها يزربا بعلت حبيت خانع عبيت تابا تشعت بخيرات تباعي كذبا قراري كبسا فلفل سلمنا صعب الرسعدي جرى الدين نوينا بحر شاز نبر حارسي حزبنا في الريات مكر لم لم يمرتنا سنحيت ما كلا عير ميجتك تنبرع
جردين إلى برئد ما كلاسو أرطولا وكبت كرنا باركات سقرلا مسابب قنفلهم سلائين عزت وحتلا زرمو هاجركا تمت تعذبا هابتم بتفطرو عاد وحايز ربا بعلت حبيت خانة عبيت تابع تشحت بغيرات قراسي حزبا نتمت ندبوبك قوبو أمباسيرا لملم عمي قمريت قولا قلني على جرادين وعيني قولا قل حزمو سيبوح لملم مريت جزا وتخدمو قولا قل سلما لقوش واسرين مرب من لا يزعدي دم بلاش قحين بتفطرو هبطان عادي يكون مرار حرسي خاقرنا حارس ويدرر زرمو خاقركا تمت عذبا حابتم بتفطرو عاد وحايز ربا بعلت حبيت خرانا عبيت تابا تشعت بخيرات تباعي كذبا ناي تاريخ مصحفتي ناي بوزح الزبنات أعدولي سنزلان ناي محبال مسرت دهلق نخرة دسيت بحر زركب بوري بدا دنكل مسود ابن حسب Dahai 89 Media.